93 points, that means that the Netherlands E kif kien imbassar fi djar tal-imħatri sa mill-bidunet li bdew ħerġin il-kanzunetti, l-Olanda kien il-pajjiż li rebaħ l-64 edizzjoni tal-Eurovision Song Contest f'Tel Aviv. This is to dreaming big. This is to music first, always. Thank you, thank you! Dan ifisser li s-sena d-dieħla wara 44 sena u għal-5 darba fl-istorja dan l-ikbar festival tal-mużika fl-Ewropa se jsir fl-Olanda. Il-kanzunetta Arcade tal-kantant żagħżugħ ta' 25 sena Duncan Lawrence repet il-Eurovision b'492 punt, 261 mit-televoting u 231 mill-ġurija. Arcade hija storja fuq l-imħabba u ddur mat-tama li tilħaq xi ħaġa li tidher impossibbli. Dan anke kif kien stqar il-kantant żagħżugħ stess ma' dan l-istazzjon f'intervista x-xahar li għadda tilef lil xi ħadd li kien speċjali ħafna għalih. It's the first track I have ever released, so I didn't release any music until this point. So it's a big reaction for an unknown artist. Fit-tieni post ġiet l-Italja u fit-tielet post ir-Russja, fil-waqt li fl-aħħar tal-klassifika hemm il-kanzunetta tar-Renju Unit. Intant matul il-festival kantat ukoll Netta, ir-rebbieħa tal-Eurovision tas-sena l-oħra minn Tel Aviv, flimkien ma' kantanti oħra li rebħu edizzjonijiet passati tal-festival li kantaw kanzunetti ta' xulxin. Qabel tħabbru r-riżultati kantat ukoll Madonna. U bħalma jiġri kull sena wara li tħabbar ir-rebbieħ tal-Eurovision saru magħrufa wkoll ir-riżultati tas-semifinali. L-ewwel semifinali ta' tlieta intrebaħ mill-Awstralja b'261 punt. Fil-waqt li l-Olanda, il-kanzunetta rebbieħa tal-Eurovision 2019, rebħet ukoll it-tieni semifinali tal-ħamis. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.